Seneta Kathuri Murungi ni ataririte kurega kunganirwa kwawe ni thirikari kuoneka atakeremi gukinyithia muthiambi ithukiro cia maitha, akiuga kurikara ataka kwibwo thirikari igukaria nkuruki ya rithi. Augite gutina wiru bwa kwina rwimbo rwa tutam ni kwithira thirikari ni iremi gutega rithi Bamiru na ritho ria utethio. Muthuri Muriuki ari na riboti tariria. Seneta Mary Kathuri Murungi na ciumirite kwithakirotera Mr. Karia no Kipchumba Murkomen akimere kuma gutumiria ati bakithwa bakirwa na maitha undu bwo ibutumite kinya miru bithabakiwa nkuruki na kinya kurawa no ntukuma riri operation riro kuja na kwambiria minister atangaza bwana Murkomen kumariro ng'ombe chetu rejire kuiwa zaidi nkuruki na rate ira chini othaiji niyo nene nkurukia egitarara ya mbere na antu kinya kuragwa retira bakuragwa no on daily basis so kiure getukira kenene ndi Senator Meru kiure wakira kenene ni giki operation yare gutuma batu tutetheka kana yare gutuma tuiwa nkuruki. Kathuri Murungi kiure kya mbere ni ati kurona maitha guku kakwari kuthiria Meru na beja kura wa nkuruki drone ndonere ikiona kinya kuri amba bejete abunduki kinya nkuruki 50 lakini drone yeje eti utumika kenda ntubara bakwatwa kana balingwa research cheguro kana mpomu bakwira miro bakwizira untu bajaire. Seneta Kathuri augite Mr. Murkomen aringite thimu na kugata akethwa agituma munini wa kamishina wa polisi ende na kaunti ya Meru na akija. Kathuri Murungi arenda achoke bwire bibi nikitumi kuma bakwambia kurwa maitha Ameru bombete kunyamarua nkuruki na kiuria no juwengwa oguya ng'ombe cia Meru ura thirikari kwithwa ikitha ambira minister kuringa thimu kugwata report urekari na ugarojo agatuma Deputy Inspector General Police bwana Rangati nikenda keja kande bene nikenda kamenya exactly situation urekari lakini kiurekera to kuendeja gutuchokeri operation ikwambiria imbie tuma ng'ombe gutwika iri kwiwa nkuruki nontu riria gutainya na operation it was kwa bui nkuruki eja nandi so itokwenda muno kiureke ugichokwa na ethira nontu batu itukomena ng'ombe chetu iri itokondomenya muntu wina biashara eu muntu wotumba kugwatwa ni askari anto bauma Meru na ng'ombe chetu bahia tora tiri ire isioro tiri weta na Kipsing bwa Samburu na tiri to chiene muntu wina hinya ya kwamba thirikari ya Kenya itumba kumugwata na ng'ombe iji chichoka Meru muntu nuri kwito kwenda kumenya naru kaba tumenye. Kulingana na Seneta Kathuri augite bakwina rwimbo rwa tutam endo ntubobo bakatha bakithurinywa ni manto jawamba na ikubire bikonekana guntu guku kufa kupona ntuko chionde turiuga tutam lakini nyato itabo yato tutam mweri jomwe anto na babora gwe 10 Bamiru ng'ombe chiwa 300 na 100 tutamwira twatura kwereza anto no thirikari gwita nguge nteto yato yakura so itukwenda muno tuisupporta thirikari ni thirikari ne tunge mkono especially mbiroti yetu ya grazing zone tuina uzuni itumiete no timutongerio Meru owiri tununto bande twere gwita na mbere nawo itwarite buru na thirikari lakini thirikari ntone tutethetie kuthira thina iu. Muthuri Muriuki, World TV, Mutiriro Kangangi.